Odkedy chodíte takto? Odkedy? 3 dni. 3 3 dni, ja. 3 dni? Ne hodimo, samo stopamo. Kurva tu lepa Dunaj, ne? Veš, da je res. Koliko pa je ura? Pol 5. Pol 5 v Dunaju, dobro. Dobro, ne? Prav ni kazati, koliko smo bilo prej še v Mariboru, ne? Sehr schön, bi jaz rekel, sehr schön. Super. Kako gremo pa zdaj? Zdaj gremo pa spat nekam. Zdaj bomo Nachkassel. Radio že poje, cel večer tamle, ko se avti vozijo. Tako da je noro. Ja, gremo, ne? Prizorišče je postavljeno, Robi si pripravljen, ljudje se tudi že kar nabirajo, mislim, da bo tole kar pošteno. This will be just one part. We do a lot of things. And this will be just one part when I play, and he will be juggling. Okej, dobra. Dobra. Raczej. Dobra, 2 dni to co mam z nimi zrobić? No 2 dni to chłopaki się po prostu rozlecą z kubkiem, zanim te formalności załatwimy, nie? Mama papir. Dovoljenje za ukulele, pan Robert Špiler in žongler, pan Nik Škrlec za 2 dni. Now we celebrate.
Mi bomo danes kekca? Ja. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ladies and gentlemen. More? Can we get Throw it. Whoop. Okay. Clap! What's going on? Get another ball. Get another. Stand. Abrahama 7 sinov, Abraham. Vsi so jedli, vsi so pili, vsi so delali tako. Vsi so delali tako. Oh my god, kolo. Ta rešite zame, hvala. Kako motiš treta. Hvala, tako gre golo. Okej, hvala deluje, to sem te primer. Crazy people going for t-shirts, the same t-shirts. Did you see anything similar before? No. No, really? No. Cool. And you said you are from where? France. Poland, but not Krakow. I'm from near the Russian border. My name's Jamie, I'm from England. And you? From Ireland. We loved it. From Brooklyn with love. In? Kaj? Kaj delamo? Sediva zdaj tukaj. Kaj nekako ne zalaufa. To pač nasmešek treba obdržati skozi. Ja. Oziroma je malo bolj bedno, no, kaj ne vem. Yep. Je nekaj novega probalo, no? Ja, ne gre glih, no. Sva pa dobila danes couchsurfing, kar je kar super, ne? Za Krakov in Varšavo en dan. Tako? Tako da to je relativno pokrito, zdaj pa bova začela Probala nekaj jela, ker nič ne jem. Tukaj sva pojedla 6 porcij mislijev. Ne, vsak je pojedel 3,5, no. 450 gramsko jugobelo. Da, tu smo lačna skozi. No, Ja. Jaz tega ne bom s sabo nosil, ne? Topamo pa nara njemu. Kaj vam pozori? Ne. Starajno moramo predstaviti do konca. Hvala vsem, ki ste zdržali do konca. Zdaj pa res ne bi rada fehtala tam malo pistašelj. Če se da komu dati kak evro, bova ful zadovoljna. Če ne pa pač se bova več jedla na Poljskem. Hvala, čau, ful dobri ste bili, hvala.